Moje ime je Vanja Stokić, ja sam osnivačica platforme Fotobaza. To je zapravo prvi regionalni fotostok osnovan upravo u Bosni i Hercegovini, tačnije u Banja Luci, krajem decembra 2021. godine. Za ovih malo više od godinu dana postojanja okupili smo više od 700 autora iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Hrvatske. Oni su većinom iz Bosne i Hercegovine, nekako je to prirodno jer smo tu locirani, međutim dolaze iz okolnih zemalja, što je nama jako drago. Trenutno imamo 12.000 objavljenih fotografija, međutim broj fotografija koji je pristigao je sigurno veći od 40.000, zato što oni prolaze i našu softversku i uredničku procjenu, tako da ne budu sve fotografije prihvaćene i objavljene. Zapravo, Fotobaza je pokrenuta sa nekoliko ciljeva. Prvi je da poveže fotografe sa jedne strane i klijente sa druge strane, kako bi njima omogućilo i nekakvu dalju promociju njihovog rada, ali i stvorili novo tržište za njihove fotografije. Fotostokovi inače u svijetu su jako popularni već dugo godina, međutim ne postoji još uvijek, nije postojao zapravo stok za lokalno tržište kao što je u ovom slučaju tržište bivše Jugoslavije. Mi smo zapravo platforma gdje fotografi ubacuju svoje fotografije, a sa druge strane klijenti ih kupuju i dio novca odlazi fotografu kao autoru, dio ide za održavanje platforme i njeno dalje unapređenje. Mi smo do sada uspjeli da ostvarimo saradnju sa nekih 15 do 20 klijenata iz Bosne i Hercegovine. Većinom su tu mediji i marketing agencije koje koriste naše fotografije da ilustruju svoje medijske sadržaje poput tekstova, većinom su tu portali recimo, kao i marketing agencije koje imaju određene kampanje za svoje klijente i onda koriste naše fotografije kao recimo podlogu za svoje ilustracije i sl. Zatim, jedan od ciljeva Fotobaze je zapravo regulacija tržišta u BiH koje je trenutno poprilično divlje, posebno ukoliko govorimo o autorskim pravima. Nažalost, sve vrste autorskih prava u Bosni i Hercegovini se krše naveliko i svaki dan. Svi mi smo to osjetili, recimo ja lično, ja nisam profesionalna fotografkinja, ja se fotografijom bavim isključivo amaterski, a više puta sam dolazila u poziciju da neko, većinom mediji, kradu moje fotografije i objavljuju bez dopuštenja i bez obaveštenja mene kao autorke, a to se posebno dešava kolegama, fotoreporterima u medijima koji su vrlo aktivni i koji dnevno izbacuju desetine fotografija na tržište. U Bosni i Hercegovini postoji zakon koji reguliše pitanje autorskih prava, međutim problem je što fotografi još uvijek nisu dovoljno dobro informisani, ali i osnaženi da se glasnije i jače bore za svoja prava. Recimo, u Srbiji je posljednjih 10 godina praksa da fotografi tuže svakoga koji mu krade fotografiju. U BiH to tek posljednjih nekoliko godina počinje da uzima maha nekako polako i nekako stidljivo. Ja vjerujem da ćemo mi vremenom doći do toga da to područje bude bolje regulisano i da fotografi budu malo agresivniji u zaštiti svojih prava i potraživanju odšteta za takve slučajeve, međutim bojim se da je potrebno još mnogo rada sa fotografima. To je recimo jedno od područja gdje mi planiramo u budućnosti da se aktiviramo, da radimo dodatnu edukaciju ljudi, možda čak i da pružamo pravnu pomoć u takvim slučajima, nisam sigurna dok ćemo tačno stići, ali to su recimo neke naše želje za naredni period. Zatim, mi se zovemo Fotobaza, trenutno nudimo fotografije, ali nam je cilj uskoro da uvedemo video format, cilj nam je vremenom da uvedemo grafike, cilj nam je da prevedemo sajt na engleski jezik pa da bude dvojezičan. Imamo dosta nekih želja i planova na kojima planiramo da radimo u budućnosti, da ih ostvarimo, jer mislimo da sve to ima neki širi društveni značaj i korist za zajednicu fotografsku, kako u Bosni i Hercegovini, tako i regionu. Ja sam Aydin Kamber, novinar sam, snimatelj i fotograf.
U početku, dakle, ja sam novinar, tim poslom se bavim 20 i više godina i nekako prirodnim slijedom baveći samim poslom sam počeo se baviti sve više i fotografijom i videom, to je sam posao zahtijevao. I samim tim sam onako sasvim slučajno naišao neke stok agencije gdje sam počeo postavljati svoje sadržaje. Vremenom se to počelo prodavati. Kako sam povećavao sadržaje, prodaja je naravno rasla i ja sam sve više bio zainteresovan za bavljenje stok fotografijom. Prednost imam nekako iz razloga što sam novinar, što je sva oprema manje više sa mnom u svakome trenutku, jako mnogo putujem. Iskorištavam svaku priliku da slikam, snimam, fotografišem okolo i onda sav taj sadržaj postavljam na stok agencije. Kažem, osim što je jako dobar osjećaj kada prodate nešto, kada uspijete nešto zaraditi, još bolja je varijanta kada vidite da su vaše fotografije objavljene u medijima po cijelom svijetu, od Argentine preko Filipina, Japana i tako dalje. Stok fotografija, mislim da bi svi fotografi generalno u Bosni i Hercegovini trebali se baviti tim. Evo sada imaju priliku i kroz fotobazu, domaću platformu koja raste i koja nadam se će imati svijetlu budućnost i gdje će brojni fotografi imati priliku da predstave svoj sadržaj, jer sam i ja nekako primijetio baveći se ovim poslom da je najgora možda stvar te fotografije imati negdje po hard diskovima, pod CD-ovima, negdje u plakarima, u prašini i slično. Dakle, ovako im dajem na neki način novi život. Postavim i na platformu i neko će negdje kupiti, objaviti i to je nekako satisfakcija s moje strane. Od samog početka, od same nastanka fotobaze počeo sam ubacivati sadržaj. Tu je nekih prilike 3.500 mojih fotografija na samome sajtu. Naravno, svi ne trebaju očekivati da će preko noći postati bogati i da će riješiti sve svoje financijske probleme ili da će nevjerovatno krenuti u samom početku, dakle, prodaja. To ide postepeno, polako, treba biti, dakle, uporan, treba biti strpljiv. Ja to prvo vidim više kao zabavu, pa tek onda mogućnost da se nešto i zaradi. Pozivam sve fotografe i fotografkinje iz Bosne i Hercegovine da se okušaju svemu ovome. Svi mi imamo fotoaparate, svi imamo jako dobre mobilne aparate mobitele koji se mogu koristiti isto tako za fotografiju i isto tako mogu objavljivati na fotobazi. Tako da pokušaju se iskoristiti ovu šansu, priliku da postave sadržaj. Ako ništa, dosta toga će naučiti. Naučit će dosta toga šta je stok fotografija, objavljivat će sadržaj čak i u onome trenutku kada im autor odbije fotografiju, on će im jasno naznačiti gdje su pogriješili, koje stvari trebaju ispraviti, tako da je to na neki način i sam proces učenja o stok fotografiji. Tako da predlažem svima kogo želi da se pokuša, ništa drugo ne može izgubiti osim malo vremena, a mnogo će toga naučiti.